Talk shit. No neće. Talk shit. No neće. Talk shit. No neće. Dobar dan i dobrodošli, dragi slušateljke i slušalci, kod nove epizode A šta će narod reći. Ivana je ponovo nazad u Njemačkoj, ja sam ponovo i dalje sam u ovoj Rupahiju gdje živim. I da ti men recimo na šta imaš, šta radiš, kako je bio put nazad u Njemačku, koje su današnje teme, kako se osjećaš i hajde, kren od kulna bana. Ja moram reći da sam ja još uvijek preumorna ko sama stoka. Ja sam došla u subotu u 5:30 navečer sam došla u Njemačku nazad. Jučer sam spavala čitav dan, danas sam se jedva dovukla vam do ove stolice da sjednim da snimam. Jednostavno me sve živo boli, svaka kus, imam osjećaj da su kofer stajal na meni, a ne da sam sjedla u autobusu. To je bila jedna od gorih vožnji do Njemačke. Prošli put, kad sam dolazila iz Bosne, iz Njemačke za Bosnu, ono je bilo u redu i dobro smo prošli nekih 10 sati, došli smo tu i sve je funkcionisalo. Ja sam rekla, vozit ću se ponovo s tim i vam tamo. Mislim, vjerovatno se ja opet vozit sa tim autobusom, jer jednostavno bolje tu gdje stani i gdje se voziš iz Bosne, tu nam odgovara. Ne moram taksi uzeti, ali tu ti je bilo jednostavno, ti se nisi tu osjećao ko čovjek, nego ko vreća krompira koju bacaju kroz autobus, tako sam se osjećala. I ono je sve bilo na početku dobro. Mislim, na početku nije bilo dobro. Jer ja sam razmišljala da obučem šorc, pošto sam pročitala bit će 30 stepeni i rekao, bit će vrućina vam tamo. Međutim, rekao, hlače ću ipak obući. Što ne znaš sad sve u svemu, je bila dobra ideja ili bila loša ideja. Jer kad smo mi krenuli, toliko su oni jako otvorili klimu, a napolju je hladno, relativno hladno bilo je najutro. I onda su ovi rekli, treba, zatvarajte ovu klimu, hladno je, bolan, puše nam vam. A ja uhlačam majicu nomnik mi je napravio majicu, a šta će narod reći? Ja, ali tu moram se vratiti na to. I ja sjedim u jakni i puše klima, mi pokušavamo svi da zatvorimo klim. Dolazi ti vozač autobusa, ma šta tu se može se zatvoriti, tu sve radi, tu nije nikakav problem. I onda je nešto tu ispritisko i ništa nije zatvorio, klima je radila kako je radila. 2 sata se ti smrzavu kada sjediš u ovome frižderu, a ne u autobusu. I onda je najbolje on je ušao u autobus, mi smo krenuli, kaže on, svi izvadite karte, ko nema karte, nek izvadi pare, a što se tiče Wi-Fi, niko nek me ne pita tek od Hrvatske. Rekao, ok, wow, ovo je stvarno dobrog raspoloženja. I on je tu bio rekao, ja sam pripremila kartu i za kofere pare, međutim dok je on do mene došao, prošlo je sat vremena, ja se uopšte nisam morala toliko požuti, ali kako je on tu, je sve izbiflo, evo sve, nemoj samo tuđe. Ja. I ali izgleda, inače taj vozač nije bio, on je ušao autobus i inače raspoloženje bilo na nuli, jer je on popisivo, to je prvo je svima naplatio kartu i vam tamo, i onda je popisivo gdje se ko vozi. Ovi jedni Rosenheim, München, Freilassing, pa da sabere koliko ljudi će gdje ispustiti. Kaže ova jedna, Dortmund. Ne, muškarac je bio, Dortmund. Ma jeboti majku svoj, šta ti sad jedini, treba tebe jedinog voziti do Dortmunda. Ma jebote, ja sad rad tebe čitav autobus moram voziti. Vi kako vi fino Rosenheim, München izlazi. A šta ti Dortmund, znaš ti koliko ja moram voziti do Dortmunda? On je popizdio i onda vam ovo me
Kaže ovaj, pa meni niste naplatili kartu. Šta nisam naplatio kartu? Sad ću ja doći naplatiti kartu. To je rekao, dobro, fin čovjek, rekao, nije naplatio kartu. Ja takvog raspoloženja ne bi mu ni rekla, vošću se džaba, gan cijeli. Šest. Kad dođe on njem, haj, koliko, 50 eura vam tam, on vadi 200 eura. O jeboti, slikuš svoje, kud si ti pošao sa 200 eura? Ko si pošao sa 200 eura? Što ti misliš, kako će ja tebu sitni tih 200 eura? Prošli put men čovjek ovdje sjedi sa 500 eura. Šta je vama, ljudi? Usitnite te pare, kako ja sad s tim da radim? On je popizdio totalno. I onda ti je, mi smo tu dalje, voz se dalje. Ispred mene, u stvari, ja kad sam ušla u autobus, bio je relativno prazan autobus, gdje ti sjest vam tamo. Ovi gore se naprijed, ja sam odmah iza, ja ne znam kako ti sjediš u autobusu, ali kod mene je odmah tako da ja iza sjedim. Što se meni sad Dominik otvori Firefox, ti nisi ništa radio. Nisam ništa radio, ali vidi ti dalje možeš nastaviti svoju priču dok ja uzmem i dok ja pregledam šta se to kod tebe tako i tako da sam ja ušla u autobus i odmah sam ti uvijek ja idem iza, ja ne znam kako, baš me interesuje kod naših slušalaca kada oni idu autobusom, jel on sjedi naprijed ili iza. Kod mene je nekako refleks, ili da sjednem vamo, znaš kako uđeš, pa kad lijevo pogledaš, ima ono gdje se mogu pun telefoni i odmah tu sjedište. Tu je meni nekad najdražnije sjesti jer imam osjećaj da imam više mjesta što se tiče nogu, ali tu imaš problem ako smrdi WC, tebi smrdi najviše. Ima pozitivni i negativni stvari. Ali u suštini ja mislim da nisam nikad za Njemačku kad smo se vozili da sam sjedla naprijed. Uvijek negdje tamo iza sjedim. Ne znam, meni je iza sjed uvijek nekako, šta ja znam, što kažu kad na ekskurzijama, ali šta ja znam, za školu, pa kad kažu iza sjede samo oni koji su ološi vam tamo, tako i kad putuješ za šta ja znam za inostranstvo, zbog tog se ja uvijek držim nekako sredine ili šta ja znam malo naprijed da WC etno smrdi, ali inače kad sam se vozio ovih prošlih puta uvijek je bila nekako sredina lijevo i onda jebi ga štaš, mislim, i drugi znaju da ako odmah budu sjedli vamo lijevo pored WC da će biti problematično eventualno i onda zbog tog tu uvijek najčešće možeš uzeti naći sebi mjesto. Ne, ali ja sam tu relativno iza sjedla, a sam naprijed ih vidiš, ulaze ljudi, kaže ovaj vozač autobusa, hajde svi, nema niko da sjedi sam, svi moraju sjediti s nekim, ne može, nemamo dovoljno mjesta, hajde, i ovi vam se malte ne potukoše za mjesto, šta je, sklon ti svoje torbe, ja sjedim, a iza pa 5-6 mjesta slobodnih, on se naprijed svađaju, da ti sklon svoje torbe, ja neću sklon vam tam, potukoše se ljudi mjesto sam da se okrenu da vide, ima ovdje mjesta, ali dobro. I onda sam ja vidjela da ulazi više ljudi. Rekao, sad imam dvije opcije. Ili da se preberemo od ovo ljudi što je ušlo, nekoga koji im relativno normalno izgleda i što im neće praviti nikakve probleme i ići mi na živce. Ili da pustim i nadam se da neće ipak biti toliko prepunjen autobus i da ću moći sama sjeti. I znaš u mojoj glavi, hoćeš nić. Ja se okrećim, a vam ima još mjesta, vam još ima mjesta. Joj, pa na grlo onih još baba, a ti znaš oni naporni baba. De sine, de ti ovo, de ti ono. Joj, kad uđe neka žena, kaže ba joj, jel vama treba mjesto, sjedite pored mene. Rekao, vidi Ivana, moraš se sad nekog izabrat, ne vrijedi čekat. Međutim, sam što sam ja tu rekla, nije više ljudi ulazili, ja pogledam, pored mene desno sjedi čovjek sam, iza mene sjedi čovjek sam, jevim ti, rekao, i mogla sam sama sjediti. I znaš šta si trebala uraditi? Ja ne znam, jesi bila vrlo onaj reel što imaš, što onaj čovjek šta ja znam sjedi, ne znam, je li autobus ili je inače lokalni autobus koji klinac u pitanju, ili tramvaj ili neki klinac, ali on ti je uzeo, svi ulaze onako i on svakom ovako klapiće ovako na stolc pored, to jest na sjedište pored i onda ljudno ovako malo na creepy način gleda u njih i onako, trebala se to jednostavno uzeti. Ja, to ne funkcioniše kod žena, to ja mislim sad kod muškaraca funkcioniše kad tak gledaš creepy. Ti ko žena kad uzmeš nekom kažeš evo ćete sjest, svako će sjest pored tebe, tu ja ne znam koliko ja treba. Ja mislim da ima veze. Zamisli ti takav,
sa bradom. I sad obuci sebi još nešto ovako, šta ja znam, šućmurasto. Otkopčaj se ovako u košulju. I onda ti nekom se ovak na kezi ovako pokaže da sjedni. Ja ti garantujem da neće niko sjest pored tebe. Ali ti ko žena kad uđeš kažeš evo hoćete sjest, svako će sjesti, pogotovo muškarci će sjest pored Razka tebe. što ljudi neće sa mnom sjesti zato što bazdim na luk. Tu je onda isto. Pasino sam se naždarat luka, alter, najutru. Aju. Ali neće sama sebe dobijam. Pa zato, Ali zato i te stare babe se uzmu i nažderu luka, kažu da je to za zdravlje. To ti je sam način kako da uzmu i da šta znam, kad su u banci da budu prvi na red, neće niko da sjedi niko stoji pored njih ili da niko sjedi pored njih, šta znam, u busevima, alter. Ali ja sam, na kraju je sjela ta žena pored mene, a ona je tražila po pravom mjestu, pošto je ona sa svojim mužem putuje za Njemačku i na kraju je njen muž sjeo pored nekog momka, a ona je sjela pored mene. Ja mislila, hajde, neću ona sad pričat, hajde, krenđemo. A ona, a ti tamo jel radiš? Otkad živiš? Reko, pa ne sjediš pored mene ni 5 minuta, a hoćeš me ispitat sve. Htjela ja nju reći, znaš šta je Spotify, a šta će narod reći, pa da ti vidi šta ja radim. Jer meni ne da se pričat, ja nije meni do čega. Marketing, super. Ja i najbolje imam ti ja majicu, od tebe ti me napravio, ja cijelo vrijeme ovako namišljam majicu, da svi mogu vidjeti da šta će narod reći. Ljudi čitaju, ali ja mislim da nije, u suštini nije puno ljudi skontalo šta je tu. Mislim, da će neko doći na ideju, sad ću ja ukucat na Google, a šta će narod reći, ili da ukucat ću negdje. Čisto sumnja. Bilo je ovih mlađih par koji su onda pogledali i onda, znaš, zainteresovano gledali, ali u suštini mislim da nije sad to toliko bilo da sad kažem, sad su on tu, znaš, da je neko uzeo i tu skonto šta hoću uopšte kažem. I tako da smo mi ti se krenuli voziti. Sve ono super bilo, bosanska granica, predivno, onda ti je dalje hrvatska granica, predivno, niko ništa ne ispituje. I onda ti je udario vozač autobusa po cigarama. Ima on kamar kutija cigara, ko ne pši. Ja rekao, ja se ne javila, ti takvog raspoloženja kakvog si, ne pada mi na pamet. I on je svima po 2 kutije cigara, ovima što ne puše, jer sad će granica, pa ako budu pregledali, znaš, onda će ti reći, ja imam 2 pakovanja cigara. I on je to izdijelio. Čekaj, samo kako sam da to proverim, je li to bilo kod Hrvatske ka Sloveniji ili kod Bosne ka Sloveniji? To je bilo od Bosne na Hrvatsko, ja. Aha, pošto kako se zove, bila jedna slušateljka rekla usput, pošto smo se bili čudili što nije bilo nikakvih šta znam granica vakav. Ja, i mi smo nepismen, bože danj. Jesmo, smo nepismen maksimalno. Hrvatska je ušla u Schengen zonu i zbog toga granice sa Slovenijom više nema emoji face. Naši slušateljke, on su toliko super zato što on ne kažu jeste glup što niste to mogli provjeriti prije, nego objasni i ubaci još emoji na kraju. Predivno. Ne, on nekako, naši slušalci su da im pomognemo, tek su na početku. On su malo zaostali u razvoju, šta znamo, mozak se nije baš razvio, da pripomognemo. Super, hvala. Ja, meni je to fino, meni je to stvarno fino kad neko nešto kaže. Ali meni je to predivno, meni je to fucking predivno. Ali u suštini, kad je rekla, meni u glavi, pa ja, bi svih je vijestima bilo, šta si ti slušala? Ali dobro. Mi cigare. Smo sve on je tu podijelio cigare, kad ova jedna baba, kad prije prođemo granicu, ja ću onda ostaviti ove cigare sebi. Kad vozač autobusa, jebo ti majk, viš ti je žena, daš ti mali prstoći čitavu šaku. I on rekao, što ti ja ne bi uzela te jebene tvoje cigare, svaka ti je rečenica, naš, beleidigung teška. I agresivna, jel to? Ja bi vam uzeo tu šteku, strpu u gusu, kako se ponaša, alteri. I tako da tu smo mi, i sjedi ta pored mene i ona tu mene ispituje tam, a ja obično prije isto je tako bilo da kad mene neko nešto pita, ja tu odgovorim, ali nikad ja ne pitam ljude, znaš. A ja nju, a gdje vi idete u Njemačku?
ako koga vidite u Njemačku, i onda ona tu priča kod sina vam tam, a koji je godišnji sin, a koji je u školu završio, ja sam to htjela s tim da demonstriram, vidiš kako je tu kad ti nekog uzmeš, mislim, meni nije problem pričati s ljudima ili ispričati o svom životu, mislim, pričam i ovdje u podcastu i ne znam ni koji ljudi to slušaju, ali samo to način, mislim, ti možeš pričati s nekim, a ne uzeti, ispitivati te pitanje odjednom, i sad ti hajde, ko na ispitu nekom. I a ispred mene je bila jedna žena sa svojim sinom, i tu moram da kažem da je ta žena možda uvrh glave 2-3 godine starija od mene, a njen sin je, hajmo reći, 17-18 godina. I ona je njega izmazla, ne znam više kako da bi rekla. On je raspoloženja bio cijelo neću onu, znaš, otresa, ko nevaspitana djeca koja su tek ušla u pubertet. A misliš razmaženo derište u tom smislu? Ja, ali on bolan ima sigurno 17-18 godina, više iz te faze bi trebao da izašu razmaženog derišta. Međutim, sjela je pored njega i onda je ovog čovjeka što je iza sjedio sam, izvinite, jel mogu ja sjest pored vas, a da mi sin malo odspava da se ispruži? Rekao, tu nije tvoj fucking ends. I onda je ona uzela i sjela pored čovjeka i njem rekla, de sine, de se ispruži. I što je najgore, on se nije ispružio, niti je spavu. Pa rekao, spavaj sad kad ti je dala mjesta. Šta sad ne spavaš? I onda ona njega pita, de, hoćeš jest nešto? Nećeš, nisam gladan. Rekao, što bi ja tebe pljusla od pozada, ni ne znam te. Sad zato što otresaš, a sve ga fino pita, ali razmazla ga, bože dragi. Te su i ovi drugi ljudi koji su sjedli u autobusu, ono su gledali, pa dobro, možeš i guscu obrisat, znaš, toliko naš ide u... I rekao, i tako je čitavu vožnju je jednostavno na njem. Pa de, hoćeš ovako se namjest, pa da se ovako namjest, pa de, nemoj da ti je neugodno, nemoj da ti je... rekao, de, pusti. Pa jebute, život meni bi više bilo neugodno ako bi tako pored mene mater sjedla i tako pričala sa mnom, nego što ja znam što je neugodno, što ja znam sici i sjedište i tak dalje. Što se ne mogu raspružiti, ali što očekuješ, ideš iz Bosne za Njemačku, a očekuješ neki komfor. Ja, pa to ne razumijem tu jednostavno. Ali mi smo, došli tamo do hrvatske granice i sa svojim cigarama i vam tamo i sjediti u maloj jednoj kućici, carnik i znaš, sad njemu moraš dati pasoš, a on je izbacio ovak stomak, njemu jedno dugme stoji na tolikom nivou da će popucat, da sam se ja bojala sad kad pukne meni direktno u naočale, odoši naočale, nema od tog ništa. Ja sam sam njemu ovako, ja sam se ovakvu stranu okrenula i njemu dala ovak pasoš, jer vidim to dugme koje je došlo do kraja. Jo, rekao, šta je ovo? I brzo ja uzmem pasoš, hajde naprijed, idi. Kad izlazi kamionđija, treba isto on svoje, izlazi ti on. Gusca ispala, pola gusce, njega ne interesuje, on izlazi iz svog kamiona, rekao, koje ja ovdje slike trenutno imam na granici, to još nisam imala. I mi smo onda fino se dalje vozili, ja kažem muž, evo prošli smo, nema ništa, znaš, da zaštopava sve fino funkcioniše. Apropo zaštupal, sam ukratko izvini, izgleda mi zaštupala web kamera, ali ne mogu sad ništa uzeti i promijeniti, tako da sam stoji slika i na video će sad ovako slika zamrznuta, kako znam koji idiot, mada gdje je razlika nego inače kako izgledam, tako da nemojte se ništa čut, ne mogu sad ništa tu uzeti ponovo namještati sve vam, tamo sve se sjebalo, objasnit ću na kraju epizode što se sve sjebalo, tako da ti molim te Ivana dalje nastav, a vi sad fino gledate moju blesavu facu. I tako da sam ja to smo fino prošli sve granice i tamo poslije Slovenije sve funkcionisalo kako treba. Kad ja muž kažem, što se tiče na Google Mapsu sam vidjela, ja trebala biti za 2 sata tu, da ti znaš da kreniš i vam tamo. I on je krenuo. Ja sam izračunala da ću treba doći u 3:30.
na kraju sam došla u 5:30, što znači da on skoro 2 sata čeku na mene, jer mi smo stajali u koluni pred, kad smo prošli Sloveniju, onda je krenula Austrija, tu smo stajali jer je sav narod ili je krenuo opet na godišnji ili se vraća sa godišnjeg, jer je tu bila subota. I mi smo ti stojimo mi sa autobusom, upeklo je sunce, klima ne radi. Čitavo je jutro radila klima, čitavo je jutro nam bilo hladno i sad ne radi. I što je najbolje u svem, ona je nešto se pokvarilo, da je ona pošla curt i da je narod pošlo da kapa po glavi, kisla mi je glava, drugi dio. I onda je on donosio kak se kaže, ubrus i trpu gore, pošto je tu vam, znaš kako u autobusima gore gdje možeš staviti manji kofere i tako tu iznad dio. Tu je on uzeo i stavljio, znaš, ubruse vam tamo i gdje god rekao neko, evo ovo kapam, on je išao s ubrusom. Kaže ova jedna žena, ma de prestan s tim ubrusima, de nam podijel kišobrane i gotovo, ne vrijedi to. I tak da je onda smo jednom stali. Pa su on popravljali nešto, klimu. Pa smo drugi put stajali, pa je popravljao klimu. Kažem ja muž, prvo je koluna ispred nas, sad staje i popravlja klimu. Ja više ne mogu, jer osjetim kako mi vrtoglavca krenula, pošto je tolika vrućina, nema ni od tle da je ušlo vazduha, da barem moće otvoriti onaj prozor, znaš da gore ima onaj prozor, pa otvori prozor da barem narod udahne vazduha. Ne. I što je najgore, ti stojiš tu u koluni, 30 stepenije, 50 ljudi u autobusu, vrućina je, tebi je, nemaš vazduha da udahneš, hoćeš crkniti jednostavno. Ja muž pošaljem, mi ćemo tu i tu prav pauzu, jel ti možeš doći tu autom, ja ne mogu više u ovom autobusu sjeti bez jebanci, ne mogu, imam osjećaj da se onesvijest, toliko mi je bilo, koliko god ti piješ i vode i sve, nemaš vazduha da udahneš. I na kraju smo mi uspjeli, došli do ove jedne benzinske i pravimo konačno pauzu. Ja prvo što sam uradila, odšla sebi i kupila sladoled. Najveći koji su imali i najskuplji koji sam u životu platila, ali mi je tu toliko trebalo i tek kad sam taj sladoled pojela i dok sam malo prohudala i došla sebi, ono je funkcionisalo, znaš. To je bilo bez jebanci da je još pola sata vozio, ja više ne mogla izdržati bez jebanci. I što najgore važna napravljena, a koliko ima još do Rosenheima, rekao, ne znam, htjela sam reći jebute i Rosenheim i sve, nit me interesuje, nit mogu izdržati, vruće mi je. I znaš da sam ja ponijela onaj svoj Nackenkissen, što ovako, da mogu lakše spavati. Ja njega nisam uopšte koristila, jer meni je tolika bila vrućina, a ono se osjeti koja neka životinja ovako tebi sjedi na vratu. I vruće. I rekao sam, hoći doći kuć, ne mogu više, svega ne mogu. I što najbolje, poslije toga što smo pravili pauzu, mi smo, još je sat vremena trebalo da dođem kući i tako da sam tu mogla nekako i da izdržim, jer da nije bilo, i šta je još, što najgore, on je sve u svemu, tih 12 sati što je vozio, samo je 2 pauze pravio. A kad smo se iz Njemačke vraćali za Bosnu, bilo je 5 pauzi. A ovako ne radi klima, vrućina udarila, a on pauzije ne pravi nijedno. Tu je bilo, Vidi jedna stvar, ko što smo, mislim, bilo rekli i prošlih tih epizoda, gdje smo pričali uvijek sa busom kad neko ide i kad neko dolazi i tak dalje. Sve u redu, sve super, šta ja znam, imam kompletno razumijevanje da trebaš ti se voz 10, 12, 15 sati i šta ja znam da ima i putnika koji je totalna govna i tak dalje. Ali kod takve jedne stvari, šta ja znam sad što je klima sad bilo u pitanju da je tak zajebavalo i to sve i da nije bilo nikakvih, šta ja znam, pauza i to nekom, mislim tu, kak se kaže, gesunde Menschenverstand, ne znam, jel to ima riječ na našim, ali tu moraš vidjeti, šta ja znam, da ziherštelam, kak se kaže, da osiguram da svi ljudi dođu živi još na svojem mjestu i u jednom komadu, ali to je s njima svejedno izgleda zato što
Ko što je zbola rekla, ako se osjećala ako krompir da se vozila, ko vreća krompira, šta što onda jebika. Ne, ja sam bez evancije juče, prekjuče to došla. Nisam znala kako se zove, mene muž pitao, rekao ja ne mogu pričat, stvarno ne mogu pričat, ko stoka sam. I onda juče sam čitav dan provela spavajući, da jednostavno sebi dužim i bez evancije. Evo danas je dobro ponedjeljak, pa ne radim ponedjeljkom. Da ne moram ništa ni danas raditi, jer stvarno ne mogu. I još je dobro, ja sam mislila, hajde, ostaću još i nedelju, pa ću ići naš ponedjeljak. Nema veze, ne treba mi 2 dana da se odmorim. To jest, u subotu sam krenula, htjela sam krenuti u nedelju. Rekao, toliko je bila glupost, je ta što treba minimum 2 dana da ti uopšte znaš na kraju opet kako se zoveš. Maja. Menč, ali kako si rekla da si čitav dan spavala kad si rekla da si gledala finale svjetskog prvenstva? Ja, ekstra sam sebi navila sad da ne propustila finale. Srbija igrala protiv Njemačke. Ja sam se dovukljala nekako na svoj kauč i uključila, kaže me muž, a šta ti gledaš košar? Šut, rekao, Srbija igra protiv Njemačke, ja tu moram vidjeti. On je sjeo 50 minuta. Dobro, haj, mene to ne interesuje, I onda sam se kako ga ne interesuje kad mu sopstvena država igra? Prvi put je Njemačka bila u finalu, prvo što su tu uspjeli svaka čast, i drugo Srbija, mislim, pošto smo mi bili rekli da, da je cijela naša familija jednostavno iz maltene svih dijelova Balkana, i zbog toga kad Hrvatska je bila na svjetskom prvenstvu 2018. u finalu protiv Francuske u fudbalu, meni je to bilo moram uzeti gledat. Ili kad je Bosna 2014, dobro, tad je bila poplava, pa nismo mogli uzeti gledat tad. Ali kad je tako, kad naše države, tu trebaš gledat. Košarku se ne razumije, jer je on pitao, a što sad je 2 poena, što je sad 3 poena, i onda sam ja morala objašnjati, i onda sam ja rekla, vid, haj kad bude pauza, ja ću tebi objasniti, sad šut da gledam, jer ja prije, znaš da prije sam, pa ja mislim do 18. godini sam stvarno aktivno igrala košarku. I tek da je meni tu, ne volim je toliko gledat koliko je volim igrat, ali finale jednostavno, naravno da ću gledat. I onda sam ja tu sjedla na kaušu i skakala, kad je bilo napeto, kaže, pa što se ti toliko užila? Te šuti, rekao, šut sada. Jer ja sam fino legla, ovako dekicu uzela i sad ću ja rekao, opšte da gledat košar. I kad sam ja pošla skakat pred TV, kaže, te šut, nemoj se toliko derati. Vidi tu vez deranja, Alter. Ja sam odlučio, pošto vi koja je jedna stvar, on se održalo to svjetsko prvenstvo u Japanu, u Indoneziji i u Filipinima. A u Filipinima, pošto sam rekao da imam u svoju, krug poznanika, prijatelja i najbolja prijateljica iz Filipina, oni su rekli, tu se sad održava vam tamo i nisam toliko iskreno, nisam toliko puno obraćao pažnju na košarku, zato što više me interesuje fudbal. Kod tebe obrnuto, kod tebe više te košarka interesuje, ali za igranje, ne za gledanje, a fudbal te uopšte ne interesuje. I zbog toga ja njima rekao, pa dobro, hajde da vidim kako je tu sve skupno vam tam. I on se njima uvijek pokazivali, evo vidiš u glavnom gradu se tu se održava i oni su uzeli, to se održavalo u ovoj Mall of Asia u Manil, što je u glavnom gradu Manil, što je valjako najveći shopping centar u svijetu, ako se kompletno ne varam. I tu ste on kako imate arena unutra za košarku to i vam pored bilo ti svakakih nekih atrakcija ove košarke, znaš što ubacuješ, moraš brzo ubacivati u koš i tako dalje. I kažem ja njih, jeste vi tu učestvovali vam? Kaže, nismo, bili smo u žurbi, ali da, kako možeš biti u žurbi i tu prolaziti da to ne odlučiš da ubacuješ, zato što takmičiš se, onda što više ubaciš, dobiješ onda razne nagrade, vam tam PlayStation 5, rekao, pa što niste učestvovali, jeste glupi. Uglavnom, ima i haj stvari. I uglavnom, krenula ti je ta utakmica i oni su bili rekli, kad smo mi vam ovo na Discordu, rekli, Dominik, ako slučajno gledat, Njemačka u finalu, pošto oni dalje misli da sam Njemac, ja njima kaže, ljudi, ja sam rođen u Njemačkoj, ja nisam Njemac, čoveče, ja nisam ni Bosanac, ni Srbin, ni Hrvat, nisam ništa u tog. Najgore, kad ti odješ u Njemačku, ti si najobičniji Ausländer, a kad si u Bosni, si najobičniji Njemac, ti nije priznat. I ja nisam nigdje priznat, dobro, ti imaš barem njemačkog muža, tako da ti sa Njemca postala.
Ali nije stvarno, i onda kao meni kažu, pa Njemačka, jel ti drago vam tamo, i onda ja kažem, vidi, u jednu ruku jest mi je drago što je Njemačka u finalu, zato što nisu uspjeli, a znam da sam ih prošle godine gledao kad su igrali protiv Španaca, pa su izgubili. Tako da kad sam ja krenuo na gledat, rekao, joj, valja, ja neću ih sad ureknuti ili neki klinac, zato što kad sam ih gledao protiv Španije, znaš, izgubili su onda bili u finalu. A Srbija igra i rekao, vidi, znaš, nisam, ne živim u Srbiji, ali opet, ko što sam rekao, kad bilo koje balkanske države uspiju nešto, meni je tu uvijek drago, isto koji kad je Sjeverna Makedonija pobijedila protiv Njemačke prije, mislim, godinu i pol, dvije, meni je ono bilo, on njih pobijedili, znaš, uspjelo se. I tako da zbog toga ja sam krenuo to gledat i ko što sam rekao, ne znam toliko puno vez košarke, a ovaj jedan prijatelj u toj grupi, on baš zna košarku, što jest, on igra i ovaj NBA 2K, što je, znaš, što izađe svake sezone, malo neko FIFA, on to štanca, vam tam zna on, ja znam ja njega, primjer Dennis Schröder, on igra za pojma ove Toronto Raptors, pojma nemam. I onda za ovo, kako se onaj zvao, onaj Bogdanović, Bogdanović, pošto kako on to izgovara i rekao, super, high fine. Krenula utakmica, iskreno rečeno, kad je krenulo, rekao, Srbija će izgleda ovo minimalno pobijeti, čisto zato što koliki je bio pritisak, znaš, prva četvrtina i druga četvrtina, gdje sam ja mislio, ovo će biti stvarno ili knapce, ili šta ja znam, ono će se sve odlučiti, ja znam, u trećem ili u četvrtom četvrtini, ko što onaj Frank Bushman, onaj komentator košarke prije, a i sad je on sve živo komentarši na njemačkom, ali ja kak sam gledao to s njima, ja za njima stalno govorio, vidi, ljudi, nemojte ništa govoriti, ovi će pobijeti, am ende kak ti ente, na kraju se usere guska, malo ne u tom smislu, patka. I rekao, zbog toga, ja njima kažem, tu on se pukli smijati jer ne razumiju šta da mi htio reći, se ja na kraju sjetio, it's over when the fat lady stops singing, malte neko, tekst se završava sve kad debela žena prestane pjevat, to ono ko u oper, znaš, kad ona prestane, onda se završilo sve to. I onda se on razumio, tako da, to smo bili gledali kad je bilo polovrijeme, ali pošto smo mi bili gledali, on su htjeli naći engleski stream, rekao, pa što ne uključite jednostavno, vaš filipinski TV gledate tu, kaže, pa niješ razumit komentatore jer na filipinskom, rekao, pošto ono miješano radi tagalog i engleski, rekao, dobro, ništa. Znaš mi taj neki engleski stream, ti izgledala na njemačkom, kako se zove TV, jel da? Gde me molim te reci, kakav je bio komentator i koliko je bio emocionalan na kraju kad su njenicu pobijedili? Nije sad toliko bio emocionalan kad su Njemci pobijeli, nisam to primijetila, ali se osjetilo ono kako, naravno da navija za Njemačku, kad sad Srbijanska češće, to jest vodili jedno vrijeme i onda, komentarstvo, ali on je bio toliko se uživio u to da ja mislim, osjetilo se ko da je totalno zaboravio da mu je tu posao i da treba komentarstvo, tako je na par, i kad su Njemci vodili, onda, vidjelo se, s te strane je malo bilo glupo, ali sve u svemu je stvarno bila dobra utakmica, ne možeš ništa reći. Stvarno što jest, mislim, ko što sam rekao, taktički se puno ne razumijem i vam tamo kad sam to, pošto problem je što amerikanski komentatori, oni kod svakog time-outa koji je na kraju onda bio i onda popravili, ja mislim na njemačkom TV-u se uvijek moglo čuti, on stavio ni mikrofon da se znaš da se čuje šta trener priča sa igračima. Dok na američkoj, na tom gdje smo gledali, mislim, ESPN se, ja mislim, to zove, onda, Serbia is having a timeout, we will be shortly back to you, timeout being presented by Budweiser ili neki klinac vanta. I oni maltene svaki timeout ubaci reklamu i zbog toga sam onda njima rekao, sad ja znam šta, ne volim gledat košarku ili NBA ili tako to, mislim, volim sport gledat, ali ne volim to tako, pošto oni za svaki klinac hoće da ubaci reklamu i onda ubaci neke reklame za, sad možete se klati, vamo medicinski, kako se zove, vam ove tablete za smršavljenje. Što se tog tiče CTF-a, on su sve prikazali kad je on njima onda srbijanski trener taktiku objašnjavao vam došao moj muž,
Jel razumiješ ti? Ja naravno da razumijem šta im priča. I vidi, i kad je bilo šta, ja znam ovo četvrtak, kak se kaže, Fites Fitl, ne znam kak se na našem kaže, kad su on tu bili, kad je Svetislav Pešć, koji je trenirao Bayern, to znam, Bayern München, košarkaški klub, i on je trenirao izgleda jedno vrijeme i Njemačku, koliko je 70 plus godina, ali tak nešto ima čovjek. Ja, 74, mislim. I tu sam na kraju, kad je Njemačka krenula da vodi, ja mislim, u četvrtom u Fitlu, onda on rekao, ljudi, trice, da se fokusira sam na trice. I rekao, hajde vidimo sve šta će biti. A ja sam ovdje, ja sam prije nego što je krenula u takvom, ja sam rekao, vidi, kogod pobjedi, bit će mi drago, zato što, znaš, sa obe države mogu uzeti, šta ja znam, se do nekog punkta identificirati, znaš, svi ti igrači koji su tu igrali, oni su bili sve govorili 95, 96, 98, 99 godište, sve to moja generacija, tako da, znaš, kogod pobjedi, super, što ne. Ali kad sam onda sve dublje i dublje, kad je išla utakmica i dalje i tako to, i kad sam vidio jednostavno kako su svi ovi, kako su gefajtet, i ono nekako, na kraju su on mene i dalje pitali, za koga i dalje sad navijaš? I onda mi ono nekako bilo, a jebe mate, opet za Njemačku nekako, čisto zato što sam rođen tu i ono, šta znam, 51-49 je kod mene bilo podijeljeno, a onda kad sam vidio koliko je bila intenzivna utakmica i vam tam i sve to, i kad sam vidio da ono Njemačka se bori i sve, rekao, više sam nekako tendirao za Njemačku, ali onda kad je Srbija ponovo ufatla na poena, a jedan prijatelj je stalno govorio, ma de, to je sad GG, to je sad završena priča, vam tamo. I onda kad se Srbija dovukljala ponovo, ja mislim koliko je bilo na 3 ili na 5 poena, ali tak neki klinac, i kad su krenuli ni trica ubacivati, rekao, vidiš da si ih urekao, šta to pričaš, šuti, pošto smo mi na Discordu, isključiti mikrofon, a on se svi odvalili smijati, a on je gledao što je tek poslije onda objasnio, kad se završila utakmica, da je on gledao sa svojih 10 familija, sa članova familije, i kad sam uključio kameru, da on mene svi vidi, to je da me prijatelj vidi, ali izgleda su on svi mene vidjeli. Ja sam se od vam ufatio i ono, ja sam vam kak imam jastuk koji koristi normalno za spavanje, ja sam uzeo i toliko ga zgrabio da sam ja pillowcase, da sam ga zarezao i da sad ima rupahiju, tako da moram sad ušti tu. Jer toliko je bila napeta utakmica i kad sam na kraju bilo desilo, ja ne znam je li Bogdanović ili koji je ono bio, ili onaj Avramović ili ponavljam šta, kad je bilo da doda loptu, kad lopta izađe u out. I meni ono u prvom momentu ono bilo, pošto svi ovi što u Filipinima, kaže, ogromna community Filipina podržava Njemačku, pošto su on svih svojih 7 utakmica pobjedili. I toliko super igraju i, znaš, timski igraju i tak dalje i tak dalje. I onda su oni krenuli da navijaju za njih to sve i moj prijatelj isto. I možda je i to bio jedan razlog što sam ja krenuo da navijati za Njemačku. I onda kad je taj uzeo i kad je gurnuo loptu i nije ufatio loptu i izašla u out. I ja odmah, kada sve ću osvojili, a znam da nije još ništa, pošto i kad ima 14 sekundi sam na onom stopwatch, na kak se zove, na vremenu, može se uvijek desiti, ja znam, on sa 20, 30, 50 metara mogu još ubaciti loptu, znaš, takve stvari se uvijek mogu desiti košarci. A mende kak tijente, da se vratimo na to. Ja sam tu gledao i pokazuju on te igrače, ono, kad je ponovo bio, ja mislim, zadnji time out, ja kažem, i oni pokazuju te igrače kako diskutiraju, on se ono preznojen, kažem ja njima svima, ja sam više preznojen nego on svi zajedno, on se svi pukli smijati, ali nije stvarno zato što nikad tako nešto intenzivno nisam vidio, čoveč. Bilo je jednostavno maltene do zadnjih sekunda, moglo se desiti da sad odjednom, i ja najviše volim i te tako battles gdje ono, ne znaš do zadnje sekunde šta će sad biti, hoće stvarno sad, jer kod fudbala jebi ga ako je 3-0, šta znaš da u zadnjih 15-20 minuta može se desiti, ali osjetiš na kraju koliko je sada, koliko špricli ovi jedni drugi. Ja mislim da je velika razlika što u košarci ima puno akcije, vam, dok u fudbalu više taktiranje. Mislim, imaju u košarci taktiranje, Ali, tako da je tu, zbog tog meni toliko bilo, da muž dolazi i ona pita, šta te šute, jednostavno šut sad, te moram čut sad, šut. Tak da on nije više smio ući tamo u sobu, ja sam sama to gledala cijelo vrijeme. Ne, ali što je bilo super i nekako sam se osjećao loše što nisam gledao cijel turnir, pošto
znaš, meni je uvijek nekako glupo u fudbal prije rad kad se ono desi, kad ono event fans, u smislu ko tek se priključe kad je svjetsko prvenstvo, europsko prvenstvo i kad je onda finale, polufinale i tak to. I onda sam ja maltene sam bio jedna od tih vrsti ljudi koji su na to gledali kad je šta, znam, kad je sam bilo finale. Ali ne znam, više najbolje kad se to onda sve završilo, sva ta ceremonija. I iskreno rečeno, bilo mi je nekako ovih srbijanskih igrača žao kad su onda na kraju, kad su vidio da krenuli su plakat vam tam, rekao, fuck, ali vidi, kvalificirali su se za Olimpiju isto koji i Njemačka, tako da valja će im onda funkcionisati šta znam to, pošto se zgleda i 2014. već jednom bilo učestvovali na svjetskom prvenstvu, ali zgubili, u finalu svjetskog prvenstva, ali bili zgubili protiv Amerike, tako da ako Jugoslavija i Srbija, ako Srbija i Crna Gora, izgleda su on tada osvajali stalno te titule, što uopšte nisam ni znao, ja sam mislio da Latvija, Litvanija, Španija, Grčka, znaš da su oni na nivou, izgleda i Srbija bila toliko ogromno, pa rekao u drugu ruku gdje neće, kak se nazvao, Predrag Stojaković i kak se zove svi oni ostali, ali tu se vidi koliko puno ne razumijem šta ja znam u vezi fudbala, u vezi košarke, naja. Uglavnom, tako da to je bilo, jedna sam na kraju mene bilo prijatelj pitali, pošto sam njima bio rekao pripadan, ali mi ide futbal više na živce, pošto je bilo hiljada skandala, ali neće sad to da pričam, pošto da i završim ovu epizodu. I kaže on meni sad, jel se sad sviđa košarka, hoš gledat košarku, hoš igrat sad NBA 2K. Rekao, neka hvala, zato što znam za NBA 2K da je tu onako, šta ja znam, da maltene FIFA istu strane sam drugo upakovanje. I šta se meni bilo desilo isto sinović kad sam završio tu sve, je rekao da odim na Instagram da vidim šta ima i to sve, pošto s tim poslala Reels i ta prijateljica. Prvi sponsored post koji sam dobio, NBA 2K24 Kobe Bryant edition, evo možete uzeti sad i naručiti to sve. Rekao, jebim li vam majku, to ste vi mene slušali kako sam ja odvrišto vam tam i odmah to im uzmi i prvo sad probaci. Naja, uglavnom, meni je najbolje bilo što u košarci isto kada uvijek imaju te neke pauze, lopta izađe u aut i onda ubaci onu musku, pa su bacili onu, kak se zove, onu grčku, kak se to zove, ja ne znam je li to pjesma, ali je to jelo, suvlak, ne, ja mislim suvlaki je jelo, ali kako se zove ona pjesma što ide to, kad su tu bacili, ali su bacili neku turbo remix verziju i rekao, šta je ovo, čoveče, dragi? Naja, ali gledam, tu bi eventualno mogu uzeti u bastu našu playlistu, a šta će narod slušat. Tu, i kako se zove, i pošto sam gledao kako se zove ovu utakmicu i podsjetilo me na kako smo mi prije igrali na PlayStation 2 NBA Live 2008. I znam da je bilo uvijek ona pjesma od Timbaland i od, kako se ona zvala, Carrie Hudson, ako se ne varam, The Way I Are, nije sad pokušao da to uzmem da pjevam tu pjesmu, zato što elektronska je pjesma u pitanju, EDM je manje više u pitanju, ali ja mislim kad budeš čula u playlistu da ćeš znati, ja ta pjesma, tako da možemo tu ubaciti i i apropo Timbaland, jesi ti čula da Nelly Furtado, Timbaland i Justin Timberlake će izbaciti pjesmu, su već izbacili pjesmu, maltene revival, da su sad krenuli ponovo da sarađuju zajedno. Možemo i tu pjesmu baciti, kako se zove, nisam čula, ali baciti. Ne, pa ne znam, je li izašla ili će tek izaći, pošto sad mi kad snimamo, sad je, šta znam, ponedjeljak, mislim da čak i izašla, pomena. Naja, uglavnom možemo tu sve fino baciti, da možete fino slušati. I, jesi još nešto htjela reći u vezi utakmice ili u vezi busa? Uopšte ne. Ne, dobro, ništa, aj ovako, pošto ja sam bio izmijenio sve kod laptopa, ponovo sve instalirao vam tam, ja ne uopšte pomogao kako ću ja sklopiti ovu epizodu i kako mi je sad zaštupala vam faca, ja ne znam da možda čak i ostavim to kako mi je zaštupala faca, pošto sad snimam sa telefonom, da možda ostavim jednostavno vam, pošto izgleda smiješno. Naja, vidit ćemo. Sve zavisi kako ti je zaštupala faca. Pa, vidit ćeš jednostavno. Uglavnom, ništa, to je bilo sve za ovu epizodu. Ako vam se svidla ova epizoda, onda nas fino pratite na A šta će narod reći, ima nas na podcast, se može naći na Spotify, Apple Podcasts, na svim mogućim platformama. Ako ste nas slučajno negdje iskopali vam, tamo slobodno nas pratite nas fino i na Instagramu. Usput, učinite nam jednu želju, učinite nam uslugu, ja. Bilo bi super ako ovi Reels, pošto mi stavimo i sve tu super i sve tu u redu i ljudi stavi nekad like, tako to. Ali ako vam se stvarno sudlo,
Da uzmite i podijelite jednostavno sopstvenu story, znaš, to bi isto nam uzelo i veoma bi nam puno pomoglo što se tog tiče. Šta ja znam, recite ljudima, šta ja znam, kad odete na kafu, već slušam ovaj podcast, malo su neobični, pogotovo ovaj što šta ja znam, što je valjaj brat u pitanju, ovako malo neobično, ali ima ova jedna sestra, ona stvarno kad krene priča je to stvarno zanimljivo, tako da uzmite jednostavno ljudima, recite to. I ako imate kakva pitanja, pohvale, kritiku vam, tamo možete ispod Spotify, uvijek možete ubaciti, šta znam, isto ko što je ova slušateljka ubacila, ubaciti svoje mišljenje ili šta znam, ili pošaljite e-mail adresu, pošaljite e-mail na e-mail adresu aštaćenarod@gmail.com i i playlist, ako što smo rekli, a šta će narod slušati, tu ubacujemo stalno muziku i jel ti Ivana imaš još nešto reći sad za kraj? Ne, ja sam završila sve. Ok, super. Ništa, to je bilo sve za ovu epizodu, čujemo se sljedeći put, budite fini i to.